May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ang yaning Webes, November 16, 2023. JBL Memorial General Hospital Extension, King Santo Tomas, target ding maging operational yaking Desyembre. Ex-Mayor Teddy Tumang, makasukol yang yeniking House Detention Facility, pauli na ning contempt. MacArthur Highway Rehab, big resulta king traffic congestion king San Fernando. Meteyeng meto nga babayi king Angeles City kaya rin ang mipalalam king truck, kabang may nga sugat neman ingabe na. At makasadyan kanu ing CRK king pamanyatang daring biyahero nganing holiday season. Daily passengers king airport, miras no king 5,700. Big resulta king traffic congestion ing road rehabilitation king southbound lane na ning MacArthur Highway asakop na ning syudad San Fernando. Bigumpisaya po ing proyekto niyang Martes, November 14. At para po king karagdagang detalye tungkol ken, kaya bitaya i Louis Clemente ing pamuntok na ning City of San Fernando Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Sir Louis, maya po oras po kaya kayo. Welcome po king katamong programa. Yes, Ma'am Jen, maya pong oras kaya kayo at kareng kakatamo pong talutukik ang kakatamo pong programa ng TV 36. Alright, muna po sigurong dili, Sir Louis, na ano po ing maging assessment you king first days in terms of traffic situation, nanula po rin maging adjustment sa Gewayo? Yes, Ma'am Jen, ito pong expect me pong na maging from itang usual rush hour traffic tamo po king Dolores Business District. So far naman po, ali pa naman po makanita maging maragul ito pong epekto na po ng kakatamo pong ongoing road rehabilitation. Dapat ito pong epekto na po kareni pong mapilan tamo pong business establishments. Very obvious na po uling siyempre po rin yung mapilan ng customers medyo may ditak pong pamagbagal kayong pamandatang po na. But so far po, wali pong makatutukta naman at saka ini pong contractor na ning DPWH, mag-full blast siya pong mag-obra ng Bengi. Hindi po kagrabe na po. Kumpara kita pong i-expect ni po sana po mag-dire-diretso po yung makanining sitwasyon kasi ita naman pong rush hour traffic, ita naman po talaga aiwasan ito. Pero ating pamagbayo, Sir Louis, kaya ni pong gagawan da supposed to be itang Section 4. Ita pong bandaking JBL yang muna dang gawan. Dapat ini pong kaning banggit yupin business district king syudad, iya pong minuna dang penigobran din king DPWH. Yes, Ma'am Jen. Anya po kasi mag-conduct kami coordinative meeting karening proponent, ini contractor. Makanyanyapit po sana yung karelang balak, pero anya pong pisabisabyan mila po retang pros and con na nung yun natay ning Section 4 hindi malapit kaning JBL. So pitimbang-timbang miya po, ikit miya po, mas practical pong mas iunaya po ining kaning portion na nagkakatamong business district. Huling baluta naman po, ini pong partina po ng MacArthur Highway, dahil na po ng kakatamang JBL, ita pong volume na po ng traffic ken, mag-umpisa pong habak, rush hour na po nitang alas 11 hanggang alas 12, yan po pong rush hour ng Katpanapon. Talaga pong very heavy
traffic condition tamo po kaya nanyan nung iya pong iuna tamo ita lalong-lalo na papunta na po kayong Kapaskuhan. So siguro ami pong makanyan karening proponent mas maging maragulyang challenge kaya kami. So makanya niya pong may pagdesisyonan na miuna na pa mo po ining Section 5 nanungnuka rin din po ining Business District yan in Dolores. Niya pong pegumpisan daw. Opo, at notice mo po, Sir Louie, syempre dadalan tamo po ken Aldoldo, uling business establishments na po din, ating food, ating bangko, marakala po customers din on a daily basis. Pansin tamo mo po mag-park lakit ang kasumangi dadalan na akakita mo rin makapag-cost, makadagdag ketang traffic. Naano po ang plano yung gawan kareni, bang kanita po, well, bisa katali, kailangan da po kasing makipagtransaksyon or atin na pong talagang pake kanang business establishment sa yan. Ano ka rin tala po kaya malyaring idala, bang kanita, somehow makaabala king flow na ning traffic? Tutuya po yan. Dahil po nga liwadang kliyente rin, yung may apekto na business establishment, sa po rin yung katamang banking institution, mag-park labin po kaya ng kasumangit. So kami naman po medyo lenient kami ng bagya for as long as aliya po maging double parking. Ito po kasi may double parking lagin, may apektuhan naman po yung traffic going north. So nandin po, may information dissemination kami po, may operation clearing kami po nandin bagya at paliwanag mo naman po karela. Pero of course, ini po kasi Ma'am Jen, kailangan po pitimbang-timbang yan naman po. Huling siyempre, dahil naman po kaburian ng mag-park lang ka rin, nanya po kami naman, dilinan mo naman po konsiderasyon, kami po mag-adjust kanini, kaya kami po manpower para manage mi pong masalese yung traffic, kaya po nga particular area ngayon. Nandin pong bagya, bayo ko po, Mr. Gening, may papumbabantayan na area, may sabi na kaya po rin na ako supervisor kaya natin kaya pong dinesignate common parking area at sabihin minala naman po rening mapilan pong magbante ka rin parking area da rin business establishments like for example itang metong tamong restaurant gen at naman pong valley parking so papagamit niya po itang portion na po nitang dalan malapit kitang amboka na po ng Dolores Homeside anti mong karelang temporary parking area. Pag talaga na kami pupunta ako kanini, bakit regulate niya pong masalese? Opo, ulitan tayo mo, Sir Louie, in completion date na po nini, correct me if I'm wrong, February po? Actually ma'am, wari po sinabi ko, I just have to check with the date, pero isasabihin na po ang gaya pong Marso. Okay. Pero king datang na po, ning ulipin pong sasabihan kay karening contractor, itang ulaganan itang kailangan, ma-fast track niya pong talaga ini, huling ela po biro-biro rin ng may apekto na business establishment. So, very cooperative naman po yung katamang contractor. Actually po, nandin, kasabi kaya po itang assistant project engineer na, tatargetan namin po within this week, kaya yung mapilan po nga alongay ni makapamulos na pong simento, kaya itang minulada pong portion na binakbak. So, welcome development siya po kaya kami ni Bangata, pangbilis de. Pakisabi mo naman po, itang curing period na ng karelang simentong gamitan, ita pong peka mabilis. Nung po pwede po, malyari pong gamitan dahil itang 3-day curing period. Baka nita, agad siya pong mibuklat at agad siya pong magamit yung gawadan dalan. Opo, pag nakana mo po, Sir Louie, karen pong motorista, na anong oras po ba kailangan ding iwasan at detang alternatibong ruta na malyari da pong dalanan, bang kanita makaiwas na po king mabayat na traffic? Kaya pong datos ni po, kaya rin po kaya kaming experience kaya ng business district ini, talaga pong may heavy volume of vehicle, kaya nitang oras pong alas 10 hanggang alas 12. Po, during na normal days, kanya pong alide pa gagawan, so basically po kanyan, sigurado yan, kitang oras nita. Pero of course, itanggat panapon, uli nga rush hour po, mamanuli na rin may magobra, o ita po, actually po, yung challenge po kasi talaga kay ni Ma'am Jen, alata mo po talagang dakala option na pwedeng gamitan as alternate road. Uli natin pong pipilan lamo rin ng major highways tamo. Actually, adwa at lula mo po. So talaga pong anyawaran ni po yung kapagpasensyahan at
Yung daweta niya mo po, kaya ang aspetong total naman mayari, di tak mo pong tiis, afterwards naman po potang mayari ini, maging smooth sailing na po yung pamagbiyahe kaya ni pong Dolores Business District. Manyawad kami naman pong dispensa, karani pong business establishment, kasi po lalong-lalo na mag-December po ngayon, balumi po itang maging sitwasyon with regards kay karelang case. Pero hindi po kasing project, po kailangan dapat pang mabala. Muling balutan naman po yung sistema kay gobyerno. Pandemic suspension niya po, tana po balo nung impondo na, nung ila po magkasakit na Manikwang Pasibayo. So, gagrab tayo mo po itang opportunity. It is a long overdue project po. Anyapin po sasamantalanan tayo. Pasibayo po, anyawaran mi po yung kapagpasensyan, panupaya, kare naman pong motorista, ikabada po yung karelang pasensya at kaya malalagwang panahon po, pamilitan niya po yung contractor na sana ayari din po nga ganing project. Okay, before I let you go, Sir Louis, panauli na mo po, malyari yung kami pong dinan current situational report kay traffic, lalo na po kitang area na ating ongoing construction ngayon Opo, ngayon pong kaurasan, kaya katamo pong traffic ngayon business district, ngayon pong Dolores. Papunta na po king moderate po, pero nandun pong bagya, heavy tamo po kin, So, hopefully po, in a matter of 15 minutes, 20 minutes, makapag-light tamo po kin. Usual traffic situation tamo po kin makanya na oras, kaya ng business district makanya niya po. Siyempre po, miga ditak mo pong pamagbagal ka niya, nulinapin po nitang gagawad. Pero rest assured naman po, karang kaya katamong kasyudad, makatutok yan po yung si-post pocket. At gawan mi pong nagyumi, baka dito maging mabilis po, po pong safe yung karelang pa mag-travel ngayon yung kaurasan na ini. Alright, thank you very much po. King kaya kayong oras, Sir Louis, mimingat kayo, sir. Dahil po salamat, Ma'am Jen. Alright, apin po yan ni Sir Louis Clemente, yung pamuntok na po ning si Posco. Mutatamo po king alawang balita, makasukol niya ngeni king detention facility na ning House of Representatives. Ing dating mayor na ning Mexico, Pampanga ay Teddy Tumang, pauli na ning contempt. Bibuklat kasi king hearing na ning House Committee on Dangerous Drugs na po November 15. Nang sinabi ng Tumang king metong a press conference, merapat king syudad San Fernando anyang October 11. Kenny binulgar na kasi kanuning dating mayor ding mapilang impormasyon iba't king executive session na ning Kamara. Kalupa na mo ning atin kanung sinabi kaya i-implicate na yung Senior Deputy Speaker Don Gonzales kay meto kala 3.6 billion peso drug bust ta milyari king Mexico anyang September 27. Agpangking chairperson na ning House Committee on Dangerous Drugs, Chair Representative Robert Ace Barbers, bawal yang lumwal ang pisasabiang impormasyon king executive section, pasi na rin king House Rule Section 7, anya naman may cite ya in contempt yung dating mayor. Pekikwanan rang patuldukang Tumang reng opisyalis at king executive session na sinabi kaya tungkol kay meging amano ng Gonzales, mupin, alayang aturo ing dating pamuntok na ning balen ng Mexico. Menyawad na mga panupaya itumang at nakanubalo bawal yang mag-disclose impormasyon iba't king executive session. Wala na akong maitatanong kasi I cannot extract information to a person that is lying. That is my conclusion, Mr. Chairman. And Ang reasoning niya napakalabo. He's telling us that he does never know the personality of the person that give him the information. Hindi ako maniwala dun, Mr. Chairman. so if that's the case, what is the pleasure of the committee? Mr. Chair, Congressman Ako? to be consistent and fair with the others who we have also cited for contempt for similar violations of our rules, may I move that we cite former Mayor Tumang for contempt, Mr. Chair. So move. There is a motion to cite Mayor Tumang for contempt by violating Section 7 of our rules on inquiries governing rules governing inquiries in aid of legislation, and duly seconded. Second, Mr. Chair. The committee
cites former Mayor Tumang in contempt, and for the meantime will be detained in the premises of the House of Representatives. Target na kanuring manibala king Jose B. Lingad Memorial General Hospital Extension king Santo Tomas, Pampanga ang maging operational yung ospital bayo mapupos ing kasalungsungang banwa. Sasamasan doon na kanuring licensing requirements king Department of Health. Mamalita ay Paulo G. Santos. Magumpisa na ang construction na ning Santo Tomas San Fernando Tail Dike Access Road papunta king extension na ning Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBLMGH kini Santo Tomas ngening dalanan ning CLTV 36 News Huwebes November 16. Agpangking pamuntok na ning balen ning Santo Tomas ay Mayor John Sambo. Mumuna ring pakibala king access road bang masaguli ing papunta king JBL Hospital Extension. Atin niya kanong pondo ini, king 4th Congressional District ning Pampanga. Opo, yung ating tail dike po na itong year na to, masisemento na po. Ongoing na po ang construction, masisemento na. Para lalong another kalsada po papuntang San Fernando. Hindi na ho namin kailangan dumaan ng MacArthur Highway para makarating ng San Fernando because of this project of Congresswoman Dr. Ana York Bondo. Kadugpami naman king ospital, miyayaliwang medical equipment ing ikit ming bagya-bagyadang sasamas. Funded ne kanuning Santo Tomas LGU ing Bungalow Hospital at ing Nasara, me-donate ne ini king kapanibalanan ning JBLMGH ngening banwa. Sasamas dan nalamu kanureng licensing requirement king Department of Health. Hopefully po, tentative kung maayos po lahat, hopefully by next month po, December. So, sana po. Pero kung hindi man po, definitely po next year mag-work po siya. So at least po ito kahit paano po, makakaluwag-luwag po. So yung mga patients po na malapit po dito sa lugar, so eventually po, makakaginhawa at makakaluwag sa JBL pag nag-open po yung facility. Agpangkang Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum, maulagayang mipalapit king distrito ra ing healthcare service. Solusyon niya mo naman kanu ini bang madekongesya ing JBL king Ciudad San Fernando. We are here in JBL Santo Tomas. Ito po ang one and only extension po ng Jose B. Lingad Regional Hospital. Masyado na pong malaki, no? So they need po another lot. Ito na po yung na-donate po ng Municipality of Santo Tomas. It will be an outpatient department, a small hospital, laboratory, radiology, dialysis. Nakahingi na po kami ng 20 dialysis machines. And we are planning all outpatient facilities po of the JBL to come. It falls under the budget po of Jose B. Lingad. We will be talking further kung isi-separate pa ito or kung kailangan pa po. But at the moment, tinanggap po siya as an extension. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. Pamisaup at pamiadwangan king obra para kareng Fernandino, panagkat ng mayor kaluwag kareng newly elected barangay officials. At Mayor Pogi inamuno ring Kapitan King Angeles, agawan dong drug-free reng karelang barangay. Kayo mama ko, magbalik yung mga balen at balita.
Makatuto kayo pa rin keng Balen at Balita. Let's all work together. Inipuing penagkat ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag kareng newly elected barangay officials keng mega na pa-orientation at oath-taking ceremony Miyerkules, November 15. Makabante naman kanuing DILG Kareni at malyari lang miduang saop nung sakaling malililila king dapat danggawan. Ayon ang report ng Liana Canilao. Ngening yari na ing alalan at may proklama na laring apilira reng may Mario Amamuntukan Carelo, miyat baing mararapat apaman ng para rin newly elected barangay officials. Base king memorandum na ng Department of the Interior and Local Government o DILG, kailangan daman ng paring incoming officials bayo ing November 19. Inya naman, sabi-sabi lang menong paring opisyalis na ring 24 kareng 35 barangay sa Ciudad San Fernando, Pampanga, anyang Miyerkules, November 15. Peni muna ng Mayor Vilma Caluwag ing may sabing orientation at oath-taking ceremony ang may rapating mini convention center, Heroes Hall. Bistaman eno kaalyadong Kaluwag deng aliwang sinambut, agkatano reni amisawsawp at miadwangan king obra para kareng Fernandino. Let us all work together kasi kailangan ding constituents tamo apagsilbian tala. Pwede tang partisan tamo, pwede tang makanyan So, ita mo nga sabi ko da, kailangan maging tututa mo ketang kakampanyata mo niyang panahon na mangampanyata mo, aliway tang kampanyata mo, kay ba't man pala tutoy sa sabyanta mo. Makabuklat naman kanuing city government karelangan. At akakit da naman at araramdaman da rin Fernandino sitang serbisyo tamo ngayon. Nanula retang social services tamo keni, ring infra, ring open naman yung city. Retang para kareng tao, para kareng lang tao. Samantala, agpangking City Local Government Operations Officer ay Mark Jason Veran, apulo ka rin pamuntok ding barangay ring Mary-elect. Anam na rin continuing appointees, kabang newly elected naman ding aliwa po. Penabili na naman Veran yung kailangan danggawan king karelang pamanungkulan. So kailangan po mag-conduct sila ng inaugural session kung saan aapurbahan po nila kanilang internal rules of procedure or kung paano po sila mamamahala sa kanila pong during session, mga standing committees na ating po mga barangay kagawad at saka po concurrence ng mga appointive officials po natin sa barangay. So ito po yung unang dapat nilang magawa at meron din po tayong timeline for the first 100 days. Dapat do kanung abalo rin nilang technical aspects ang pong code of conduct na nimpanga government official. Makabanteya naman kanuing DILG Karela at nung sakaling kailangan ng saup o malilila king dapat ng gawan, malyari la kanung lumapit ding opisyal king Karelong opisina. Meron po tayong mga weekly reports na sinasabit po ng mga barangay at marami po tayong mga assessment and annual audits na isasubject po natin yung mga barangay. So isa po dito yung ating pong Seal of Good Local Governance for Barangays kung saan po tinitingnan natin ang buong pamamahala ng isang barangay in terms of peace and order, yung ating pong environment, yung ating pong health, yung ating pong social protection, tsaka syempre po yung kanilang financial administration. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilao, ating pusong makabalin. Sinumpa niya ang tibong kapitan na ning Barrio de la Paz Norte, king syudad na ning San Fernando, Pampanga, Pampanga's Best Patriarch June Hizon. Ang paging Comelec Hizon, ing pekamatuwang barangay captain-elect, Keti Pampanga, king edad na 84 anyos. Ay pong report. Nung in 21 years old ay Joshua Bustos na ning San Nicolas Masantol, Pampanga, yung youngest barangay captain-elect, kayari na ning barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Pampanga's Best Patriarch Angelo June Hizon naman yung pekamatuang mamuntukan kayang barangay, king edad 84 anyos. Kinumpirma ni ning Comelec Central Luzon Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque kang CLTV 36 News. Menumpayan niya Miyerkules, November 15, ang timong kapitana ng Barrio de la Paz Norte kang syudad San Fernando, Pampanga, Hizon, aawasan dangyaning Lolo Cap. May kita na ako. Ay sip-isip ko, ika na akong obligasyon. Munang-muna ka rin pamilya ko. Mayari na papag-aral ko na lang, sa lesson ng Billy. Hanggang hindi mo magmapilang banwang mitatagan ko.
Sabi ko, itong mo term, sobra-sobra na ito. Para napakit ko na hanggang ita mo pingimbot kong makapasalamat ko pa rin. Kaya mo yung kaya ko ito. Po, alam akong paninayin ibalik na ka na ako. Wala. Ita mo yung ka na akong intensyon. Ikap Juning metong kareng makibadiking multi-million meat processing corporation a Pampangas Best. Iyang asawa na ning Mayango Abie ay Lolita Hizon na dating Vice Mayor na ning Bacolor. Anak day dating Bacolor Mayor Jomar Hizon, dating City of San Fernando Councilor Angie Hizon, at incumbent Councilor Ricky Hizon. Agpangkang Hizon, margulya kanu parti ing mesabing barangay king tagumpena ning karelang kumpanya, anya naman burinang ibalik ini kapamilya tanan ning kayang magserbisyo. Isa akong pasalamat kay barangay na nung ka rin niya yung kay apikaw tang nanan yung kumpanya. Dakalya sinawag kay kami yung barangay de la Paz Norte. Yan, may kumpisa kami kitang 2003 up to the present at siya kami sa pagkarin at siya pa yung planta. Buri ko, sana naman itang mag-number 1 yung agad. Pero umpisang itang pa magbayo kay barangay. Yan mo yung kay ko ito. Numero. And then, the succeeding barangay captain will take over. Don't worry, yakong mag-initiate. Kaya niya mo ito. I hope I will be the catalyst kitang change sa ito. Inawad na namang Hizon ng South Dareme Mario bang maging posibleng kayang vision para king De La Paz Norte. Ang tinaning dininan na kaming pamikatagon para sumuyo karela. Sana era pamisan kay kami itang obligasyon. Atin kami naman paninayin karelang dapat makiabela, magipagbayanihan lang. Kay kaming kay kaming tagimpan para king barangay, ilaman sana kaya bemila kitang tagimpan na ito para sumulong yan talaga king barangay. Kaya Liana Canilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, at yung pusong makabalen. Sinumpano ring bayong opisyal ning 33 barangay king highly urbanized city ning Pampanga o Angeles City. Merapat ya po ini king metong nga Maragula Event Center king Clark nung nuka rin tinagunla emureng 33 barangay newly elected officials nuni agyang reng pamuntok dareng balen king mumunang distrito ning Pampanga. At suyarin Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Nainay Pineda, at Pampanga 1st District Representative John Lasatin. King maging amano ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., amo na kareng bayong community leader ing Misamas, ing peace and order king karelang lugar. At metong kanu king barometro na ning alkalding achievement, miragdagan laring drug-free barangay. Droga, kailangan tayo pong labanan king syudad tamo. King kami po, king City Hall, mag-drug clearing kami po ngeni na dengang pong empleyado, ang may get 4,500 na empleyado, pepa-drug test talangan po, uling ing nasa tamo na ing City Hall maging drug-free workplace siya. Inghamon ko naman po kayo, Barangay Captain, Barangay Kagawad, SK President, SK Federation, Kapdan, na sana magpasar kayo, king barangay, naggawan tala mo rin, drug-free workplace, dimbalang barangay, na kuno ka rin, dengan kay katamong kapitan, kagawad, empleyado, SK, maging negative lang ang kareng-karelang drug test. Pong droga, kailangan tayo. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita.
Meteyeng meto nga babae king Angeles City kaya rin ang nipalalam king truck. Kabang may nga sugad neman ing abe na. At adwa katao ang makasakek king bus. Metela kaya rin dong berilan. E kay pumama ko magbalik ing balen at balita. Makatuto kayo pamurin keng balen at balita. Meteyeng meto nga babayi kabang at pa ospital ing abe ng lalaki kaya rin ang mi palalam keng truck. Ang pangking communication monitoring head na ning Angeles City Traffic Development Office ay Alvin Perez, milyari ang insidente na ding abot king Don Gueco Street, Mountain View, Barangay Balibago, Angeles City. Kasalungsungan na ning imbestigan ning pulisya ing milyari.
Viral ya po nga king social media ing meto nga video nung nukarin mayakit ya ing brutal a pamamaril daring adwa nga lalaki kareng adwa kataong makasake king bus. Bilyari ing karumagduma la krimen kabang magbiyahe ing bus king barangay Minuli Karanglana, Nueva Ecija. Pepababala ring suspect king Mahardika Highway antimong alang milyari kayari deng pete ring biktima. Big report naman ing driver na ning bus king pulis at malalyari pa ing investigasyon king kasalungsungan. Prevention is better than cure. Itiing metong kareng kaya sabyan na dapat kanong talukyan, neng pisasabyan ing estadong pangkabulasan. Inya ing Philippine Dental Association Pampanga Chapter, amuyutan nala ding publiko regular magbisita king dentista. Balang kanam bulan o adwang beses king pabanwa, kailangan kanong munta kareng dental clinic para king oral prophylaxis o cleaning ning ipan. Kay makaninig paralan, monitor kanunong ating madedevelop a cavity o siraking ipan na bangkarita, agad yang ayagapan. Panabili na mo rin ning aguman na iwasan ing pamagtangkilik, kareng fake dentista, lakwas datang mag-offer mas murang braces. Kami po sa RHU, ang program po kasi namin is more on preventive. Oo. Yung curative, nire-refer po namin sila sa hospital. And then kapag marami na yung mga cases na kunwari yung maraming pagpapabunot, nagkakaroon kami ng mga dental missions. Yung mga food debris na nanigas, nag-calcify, hirap na pong tanggalin ng brush, dentist na po magtatanggal nun. Under the procedure, cleaning. At let me remind the public, hindi po dapat sila matakot magpa-cleaning because maraming mga nag-circulate na balita na ang cleaning ay nakakapudpud daw ng ngipin. Yes, okay? correct. So from the Philippine Dental Association Pampanga Chapter, let us remind you po na hindi po nakakapudpud ng ngipin ang pagki-cleaning because po ang scaler tip, wala po siyang abrasive tip. Wala pong pampudpud yun. Nag-work po yun by means of vibratory effect. Gumaganon po yun sa surface ng tartar, gigibain po niya yung tartar. Kaya imposible pong mapudpud yung ngipin ninyo. Kami po Ang tabayanan king pamagbalik na ning balan at balita. Makasadya na yung CRK, king pamanyatang daring biyahero nganing holiday season. Daily passengers king airport, miras no king 5,700. At 10 regional government offices, miligligan la king GLF 2023 Interagency Facade Decor Competition. Kayo mama ko, magbalik ya ing balan at balita.
Makatuto kaya pa rin po king Balen at Balita. Makasadya na kanu ing Clark International Airport king pamanyatang dareng biyahero ngening holiday season. Miras no king 5,700 ding daily passengers king airport king kasalungsungan. Ay ni pong report. Pagsadya na nakanuning Luzon Premier Airport Development o Lipad Corporation ing pamanyatang dareng pasayeros ken Clark International Airport ngening holiday season. Ing Lipad Corporation ing manibala king operasyon na ning mesabing airport. Agpangking Corporate Communications Head na ning Lipad ay Terry Flores, miraras no keng mayigit 5,700 deng daily passengers ken CRK at asahan da pa na mitas yung numerong iniikin tutuking bulan. Dahil malawak naman, so hindi natin maa-assure natin na hindi talaga sila magsisiksikan. Medyo na-observe natin yan nung nagkaroon tayo ng mahabang bakasyon nung November. No? So tumaas yung bilang ng mga pasahero and hopefully itong mga dadating na panahon, ng mga holiday especially, mas dumami pa yung pasahero natin. Manibatan yung Enero ngening Banwanga naking kasalungsungan, miras no kanuking 506,000 dem pasayero sa Sinakeo dinug pa king CRK. At chuking 8 million ning annual passenger capacity na ning Clark International Airport. Agpangkang Flores atin yung may aliwang special features ing Clark International Airport banggawang mas convenient impa magbiyahe dareng travelers. One of the unique things is yun nga, wala ng x-ray dito sa entrance. Pwede silang magsama ng kamag-anak or pamilya nila pagpapasok sila basta kasama yung pasahero right away. And then electronic option, so meron tayong self-check-in kiosk, tapos self-bag drop na pwede nilang gamitin kung ayaw na nilang dumaan sa mga traditional counters. Tapos yung mga airlines natin, meron pa rin traditional counters kung kailangan nila ng tulong. Ngeni pa mong November, miyabe ang CRK king listahan dareng world's most beautiful airport ning Pre-Versailles Laureate, kaya rin ang maging finalist king World Architecture and Design Award anyang 2021. Yamu kabuding Clark International Airport kareng ega-naganang airport keti Pilipinas ing midinang prestiyosong galal. Samantala, pega na kanan namang Flores kareng travelers na pakibalwan larang may aliwang rules and regulation na akit naman kareng karelang flight tickets para aiwasan ng aberya king karelang pamagbiyahe. Yan po yung talagang lagi natin pinapakausap sa mga pasahero natin. Unang-una, basahin natin yung rules ng tickets natin, lalong-lalo na maraming mga options. Yung mga baggage, yung kung gaano kabigat yung baggage na pwede nilang dalhin. Tingnan po nilang mabuti para pagdating nila dito hindi sila magkaroon ng problema. Yung gobyerno po natin nagpapatakbo ng tinatawag na e-travel. So applicable na po ito sa mga departure at arrival passengers. Siguraduhin lang po natin tama yung site. Yung e-travel po libre, walang bayad. So pagka nakakita sila ng site na nanghihingi na ng bayad, ay takbuhan na po nila yan dahil hindi po yan yung totoong site. Kaya Bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Itmuyang kule ing Diosdado Macapagal Government Center king syudad ng San Fernando, Pampanga ngening malapit na ing holiday season. Apulo kasi kareng regional government offices at sukeni ring Mikiabe king Giant Lantern Festival 2023 Interagency Facade Decor Competition. Sinibantala ring mga santingdang entries king report ng JM De Jesus. Antiyamong Christmas Village pangaras na ning Bengin Diosdado Macapagal Government Center king syudad ng San Fernando, Pampanga. Mitmuyay ning mga salang sulu, mamanera kaparul, at miyayaliwa pang dekorasyon at tagan na namang mamiyay Christmas feels king nino mang manakit. May kumpisa na kasi anyang Miyerkules November 15 ang Giant Lantern Festival Interagency Facade Decor Competition at pekebayan na ring Apulong Regional Government Offices. Kakatamong intergovernment agency, first time nang magbalik after na ning pandemic at masaya tamo uling agawa tayo pamurin pa si Bayo, uling lalo na tamo yung regional center king Central Luzon at kaya gapet talat kayang tabe kaya ni day mayaliwang national government agencies. Lalo na syempre pati king pa magselebra tamo kayong Pasko.
Agpangking City Tourism and Investment Promotion Officer na ning San Fernando H. Pangilinan, bukod king pasiklaban king disenyo at makasanting nga Christmas decorations, at tinya namang masanting nga temay may sabing ligligan. In kasing November, ang ka-significant na lalong-lalo na kayang government, uling inimurin itang petsa nung nuka rin pag masusyantaya itang campaign tamo to end violence against women and children. Kanya yapin niya apili ng tema part na ning gender development advocacy sa ning kakatamong city government ang parang kakatamong yaliwang national government agencies. Kaya nung kita mo, very mindful lang papang relevant kayang theme tamo. Then decors na alimukin pa magselebra kayong Pasko no na dili ng pansin ng metong kareng mahulagang issue na karapan tamo kayong kakatamong lipunan. Batikano man rin king wadang judges king interagency facade decor competition. Ilari Ruston Banala, metong interdisciplinary artist and scholar, Architect Mel Gulapa, presidente na ng UAP Cabalen Pampanga chapter, at yung Fernandino visual artist sa Ijud Pangilinan. Ako yung kemakanining lalon kung mumunan dili, apintang relevance na nitang tema na ketang mismong buri ng ipaltoning kain, ng okasyon. Ang popaytang uling, numbaga explore dora ng materials na available at inya naman dimension ketang balam recycling, ang popang waste segregation, di ba? So, pantunan ko nung mga nando nga explore detang plastics or nung nano man waste areta to fuse it with the Christmas concept. Masaya ako na ati, mi kawalatan talaga kayong pandemic na yun. Hindi na nakaka-feel tayo talaga yung Christmas na tuna and luban nung den tao. And alimoy tayo, itang design na ba't itang despite na busy la rin yung tao nga rin, pero ito, may kapag-airport lang gawang makanyan. Mayakit naman ng tularan ng empleyado daring miyayaliwang government agency sa Mekisan Metnong king misabing aktibidad. Malyari no mga mamasyal din kaya katamong Kabalen king just dado makapagal government center bang akit laring mga santing at dekorasyon. Makasadyayang mi-announce ding winners ngayon Biyernes, November 17. Kaya bay Johnny Coronel, yakupin kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Piaglondo ngeni king Quezon City Hall deng mga salang Christmas decors proudly Kapampangan made. Sinipandala rin iking report ng Paulo G. Santos. Bulabog ya king matara ring maldaing sala ning Quezon City Hall ngeni. King drone footage ay ni antiya mong bika maragula LED screen ing katawa na ning building. Baka pamulalala naman deng sala na ning Christmas tree at parul. At kareng makabalo ing ginusalbang kanitang misamas la ring Christmas decor ng Quezon City Hall. Metong yang Kapampangan na tao Mexico. Iyay Gary Michael Nuki, ing regular ama ni Bala kareng Christmas decor ning City of Stars. Bali po, may gumpisa ako naman kay ngala. So, mag-aral ko, ag-electrician na ako kay school, mapaglabanda ako. So siguro makanyan kaya isip yung pa mag-business ay ni. So, ini-start kayo mo kaya nandito ka punan 10,000 mo. Karin ko may start kang parolay ni mendam ko man keng kakong bayo. Banta makapag-start ko pero ako expect na mga nini na para gulutin kakong kumpanya. So alos government no rin gagawan ko. So ito, may start ko kay maladi hanggang may ragulyo hanggang ngayon matataging kaya katamong kapanintunan. Uli nga suking dayang Kapampangan ing gelingan king parul. Reng talapagobrang king wana na lantern maker larin kini Pampanga. Maragulya ka nung challenge kareng lantern maker ing makataluki king technology na anyawaran ra reng kliyente. Agpangkang nuki, digital ne ing dinisenyo ra king Quezon City Hall. Baling pamangawami ngeni, kalupa ng itang dati manual lo, and then gagawang paplastikan, papapilan. So ngeni gagawan mi puro na lang RGB, so computer ning mamandar. So in-upgrade mi ning kaya kaming bilang gagawang parol, in-upgrade mi ning pamangawaming parol. So akit mi bilang RGB lang ang akit dang sulukeng hallway. So pwede lang akit ding animation. King 15 banwa na nga suking industriya ning pamangawang parul. Maragulya ka nung bage ing kayang panga Kapampangan.
nyaman ni kuwayang kliyente. Ang balay naman ng Kapampangan, sikat siya kay pamangawang parul, lalo na kay Giant Lantern, kaya niya mas sikat in Kapampangan. Kadwana niti, uling keng buong mundo or buong yato, in Kapampangan, magaling ya at biyasa ya. Kaya makanyan din tataling kilikan, lalo na kay pamangawang parul. Ako yung kayong kalasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalik. Formal ning may buklat ang 49th Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Top Level Management Conference o KBP-TLMC king Taal Vista Hotel Tagaytay City ngani pong Huwebes November 16. At sulaking maygit aduang dalan ding delegate sibat karing mialiwang lugar kay ti Pilipinas reng tinagon king conference sa mikatemang broadcasting, redefine, adapt, thrive. Metong nga po yung CLTV 36, karing miyembro na ng KBP, kaya being DWRW 95.1, aparti na mo naman ng Laos Group of Companies. Kaya be karing keynote speakers, king 49th KBP TLMC, the Secretary John Ivan Uy, na ng Department of Information and Communications Technology, Professor Randy David, na ng University of the Philippines, Vince Haen, na ng Manila Broadcasting Company, at Aliwapa. Pisabya naman king metong presentasyon ing ka-50 anibersaryo na ng KBP. Atin muna mga exhibit nung nuka rin mayakit lareng mialiwang technological innovations king radyo at TV broadcasting. Banwa-banway ang tatago ng CLTV 36 king KBP TLMC at ngening banwa makasadyaning kaya kayong istasyon para king full digital migration. Puri na pong sabyan, mas masala yun ng ILBN ngeni ang CLTV 36 king kaya kayong digital TV. Aben rin din mga ragula balitang kinalap ng Kekatamong News Team. Kiglagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo i Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.